Ничек яратмыйсың, таныш моңнар агыла йортлардан. Барам әле диләр Минзәләгә, бу җырнысын кемнәр отмаган. Көйе генә түгел, сүзләренә кадәр якындыр. Тик шулай да аның кайбер сүзен үзгәртергә минем хакым бар. Дуслар гаеп итмәс, үз уемда икеләнеп нитеп тормасам. Минзәләгә барам диеп түгел, кайтам әле диеп җырласам. Hürmetli dostlar, hürmetli tamamlaşlar, muhterem millettaşlar, Kemik Cevit'ni yaratып karşı, kütüp alışı tamamlaşlar. Bugün bizde anlagansızdır. Sabir Ümit Bey isimindeki Minzele Tatar Devlet Drama Tiyatro artistleri. Өзінің шығыры yolları bilen yüreklerine sarılmayı vurup sarılgan evinde matur şu iştelikli şığır bilen Minzeleni yaratı turundaki şığır bilen bizden bilen bugün konakta ol da bısa tiyatrının yaş eydep barışı artistkası İlsina Minni Mullina. Evinde bayanda cemaat Kurşu Aktanış rayonu jigiti talantlı yigit. Yaxşı muzikant. Әлі Ақбаян, Ақтанышларға ғана хас болған жамағат. Шынында Ақбаянны яраталар. Ақтанышлар шылай бет. Ақтаныш, Ақбаян, Рүзел Минниханов. Akkübükке batkan yurgalar, kışkı yoldan yarsız şavalar. Akkübükke batkan yurgalar, kışkı yoldan yarsız şavalar. Şak şakına avmay kalalar, salulağan şakta şanalar, arttan şava bala şavalar. Şak şakına avmay kalalar, salulağan şakta şanalar, arttan şava bala şavalar. Şundan da sizin de bugün bizde Kemik Cevit'te danlıklı 85 yaşlık jubileyin bilgiler bütüşü Sabir Ümit Bey isimindeki Minzele Tatar Devlet Drama Tiyatro artistleri ikenin bilesiz. Eydi onlarını yakından tanışır için kapkatı bile şakırığa vakit yetkendir alkışlap karşılamaz. Hassa! İsen misiniz? Nihallarda gelip gittiniz mi? Allah'a şükür sile gelip Yakın, Irak aralarını yakın etip gelgen için, bana şunday hava turuşuna karamışı, kapkatımına jıyılgan için sizge zor etip rahmet, hem alkışlar sizge. Rahmet. Ömür boyu üç tane yarattım, görünüp durayım. Neyse ki ap gelgenleri yok, emmedele ki, bugün korap duram, özünüz pişken, özünüz pişirgen, tek, Minzele tiyatrından temlik üç tane jamagat. No. Sizge şey içerge kuş deneş. Ay rahmet. Minzele kuş çek. Rahmet. Dağın var mı? Keşkeş. Yok, zor etip rahmet. Biz indi kuş tane kütmegenik. Sizin özünüz bizlik için zor bulak hem tamaşaçılar için, Kemik Cevit için zor kuş teneş. Allah kuş teneş, Allah bulak. Pek zor rahmet. Ayaklar, rahatlanıp orunlarınızga oturunuz. Hem ediniz ilkinlep, hürmetli dostlar, sizin bilen tamaşaçıları tanıştırabız. Allah bir gamısa. Cemaat, bana benim yanda. Şundan ol indi Kız Urlav komediyasından tüp rollerini başkargan Tataristan'ın halk artistkisi Damir Sirajiyev isimindeki hem şulayık Sabir Ümit Bey isimindeki icadi premiyalar laureatı Rezile Mullina. Tiyatrının eydep barışı karifilarından birisi Rezile. Bana bu yaşlarını, mingine tügül, belki tamaşaçıları da koyup sığırları bilmeyi turgandır. Yakınlanarak tanıştırıp gittiği geli. Bana bu jigitimiz. İlnaz Hizmetullin. Bu bizning yaş artistimiz Minzele yigiti, bizning kurashchi yigitimiz. Bugungi kunda teatrni eydep baruvchi bizning ishonchli umidli yigitimiz. Hem kurashchi bo'larak endi qo'rqitib turuvchi. Rahmat. Aqli bek o'ng'ay.
Kroşçiler şulaylar. Xuluqsuz tugul. Xuluqsuz. Uylangan mı? Uylangan, bir degan qiz üstüre. Allah'a şükür. Gayleli. Bak, tiyatr mı? Tiyatr şulay bilirga teyis. Bizning teatr qo'ylalar teatri umuman. Şulay mı? Sobir abi şulay qo'ygan. Ne için aytam, Zülfiye bilen biz duyut jırlasak, her vakitte da qaysı bir tomoshachilar, ya artistlar indi, no Javit, no Zülfiye Minzele tiyatr oynap da qaraysiz indi diyen. Her vakitte da hürmet etiu, yaratu sizi Minzele tiyatrga. teatrni xoliq bilan şulay deb aytadilar. Bilmişimiz şu tiyatr spektakllarında terbiyelenген. Çünkü sizin gastrolleriniz Başkırtistan'ın Şakmağı Şarayı'nı Ahmet avulunda da, Taynaş avulunda da. Hemen sizin avullarda her bir yurtta sizin Minzele tiyatrının artistlerini hürmet edip hem bileleriydi. Dürüst. Hal de şulay. Allah'a şükür. Bak, bu bayan ismi tanıştırıp gittim. No tağın bir eğitip gitti geliyor. Yaratta olsun, aktanışlarla baktağını yarata. Ol Oqtanışda tuğan bulsa da Minzele'de hizmet kıya, özümüzde şuna göre bik moqtana deb aytelmeyim. Bik de tınış xuluqlı, bik de akıllı, bik usta bizning bayanchimiz, muzikantimiz Rozil Minnaxanov. Familyası güçlü. Güçlü. Familyası. Oçusu ikinchilik bo'lgan. Da yara. Onun familyasını itra. Normalni familya ol Minnaxanov ya Shakirov indi. Lazilettige baştan başlayalım. Ben bu hanımның ismin 7 tapkır ayttım. 7 tapkır yalgıştım. Men unutasım yok. Tağın bir tapkır kabatlap aytayım. İlsine Minimullina. Bu bizning Mamadish qizi. O'quv bitirib bilan u bizga so'g'igina, belakigina qiz bo'lib kelib kirgan edi. Hozir endi 2 bola anisi. Bikta akıllı ir xotini hem bik qulluğa bik usta türlü qul ishlarini boshqaruvchi qo'lfoq tashiga ol, tushliklar chiga, shulpular yosi, olqalar yosi, shunday bik usta bizning qizimiz el kibit to'shib jiberdi. Kesile beni bullina. Eytem bit nersedir ni mine? Mine tartib. Tartam eytip turam. Kibit koy terede? Sıntırda Minzele'nin. Center'da. Dıkayonda. Kelganda kirisiz. Produksiya satası mı, kiyim salım mı? Yok, bizim kibitten olup pişiriga gerek. Pişiriga gerek. Pişiriga gerek şu. Pişkeni yok mu ne? Yok. Siz kiloga hazırlab turasiz. Yara, şayarıp bunu aytam. Mine bir cemaat, mine tiyatr ahilleri de, tiyatr sanat ustaları da cemaat birgine yönelişte işlemeyi, tiyatrda oynuyorlar. Ele başka biznes bilen de şugullanırlar. Men söylüşün ele arada bir sirek, no senin kibikler bulgan, onganlar şulay bilirga teyiş. Benim de biznes var bit. Şulaymi ne? Aye, ha? Nindey? Zapşas satam. Şulaymi ne? Nindey zapşas? Kormaklarga, balık tutuşularga. Vallahi kelmemişildi. Ana bu şekilde özüne tanıştırıp git. Bunların ikisi bilen de porlap tanıştırsak da dürüst bilir. Şulay bit. Bular bilan porlab tanıştıran. Bular opalı, inili. Көкмара районының Керкеуіш ауылынан біздің театрымызға ішке келділер оқуларын бітіріп. Hem бүгінгі күнде олар біздің театрымыздың әйдеп барушы шанышлы артистлары. Нәфис, hem Индира. Gayfulinler. Gayfulinler. Oğuşlar indi olarga. Oğuşlar. Bәхетlerin üzü bizim Minzele'de tapsınlar. Tapsınlar. Amin. Allah Amin. vergamıza. Minzele de tabalar. Minzele de kilyen kişi gitmi bitandan. Gitme, bizden kilgen gitme. Şulay. Bitirge yazmaz. Hayır. Mine yüreğimden yefekçi bozap gitken kibik bulaydı. Ey yarar indi, jılasan da uzası ömür var bir uzaydı. Mine köp meytem Kutlu Ahmet'e. Keleş olup kayttım. Yok indi. Ellen indi bir mongsuz bala bulup çıktı. Kilgenin min yoratmayın. Min yorat kalı kilmeyip yürsem, ömürge buydak kolasımı kütte durmaydı indi. Ey yavrum! Tutabı! Dilin dışı! Koya dışı! Kukten tüvülünde elbette. Tem
Nige düşe, koyşan düşe. Manda tışa kıdağay. Ne işin tışkanı mineli? Uzun da beni bitirmeyeyim. Munda düşe. Aye. Estağfirullah tövbe. Estağfirullah tövbe. Tövbe. Kur'an'ı ismi zatı. Allah nesili nişigirek iken. Kıdağay ismi adın ırı sırap durmadım. Aye. Kilişmegen jiri yok. Git hadi. Bir kaşık suğa kaptayı. Alikeyim küteleri. Kur'an'ı. Bir neleri var mı gelsen? Bir negine tügül hazine. tane. Altın barısı da. Kur'an'ı. Kur'an'ı şükür tutar. Mene nerseleri var. Nerseleri yok bütünüsüne beyle silep geleye. No. Sileptirge vakit yok Kıdağay. Aye. Kilim hazır kile. Estağfirullah tövbe. Nişik hazır. Kıdağay biz ezgine kilini yeşirip alıp kilirge diyeş. Nişik yaşırıp. Ondu haller bu halı. Kilim dışarıya dura kırılap yatta. Erkeğim kozama sarga girek. Komurma sarga girek. İliş yarga girek. İden yuarga girek. Unitenen verse yok. Nişlerge. Sinirse. Şavuşingen batar tepekmende biyip durasın. Kurali. Meh. Bozga gitgene. Değişkine maydalıp git. Bulan Kıdağay. Ay kendini. Mene bu sen bal alıp şakiyemle kilet getirip unutma. Bulan Kıdağay. Yolla titreni sana şansan. Kurali. Tınlarım benim sözümle. Mene hazır var. Doğu hatlik türüp utanıyorum koy. Eyle anam üstüne var. Götürge bir mola şükür. Dizgine bir teke kup kaçsın. Onlarsın iki samavurunda koynaptırsın. Onlarsın teke koytkança bir ibiş tavuk suydur. Onu olaşıp kaptırıp şiş tartıp jol kap koy. Onun üstüne iden bolasların. İden kilenlerin opşıkıp birazına silkip koy. Onları bile bütün şirini eybetlep sibirip çak. Onları hadi yarat. Kolhan bizim işlerim var. Bulan Kıdağay. Bulan. Tırışırım. Bak. Uzun işlim bitensin. Ey bakayım. Gelin dışarı katıra. Gel. Bulan. Kıdağay. Mine kilini alıp kaçtı. Bastım sürüp ya. Mene mında bastım. Haydi. Ayını bile bastım. Su ayağı bile bastı. Ne yapar? Bizine kilini alıp kaçtı. Kıdağay biz kilini kapka tümünde tuturuşun alıp kaçmadık. Parade. Anan burnuna kalkan oban bularak. Yapar. Kilin iye kirgenşe. Dileklerimle dilim. Fatihamlı biri. Yok indi apan indi Fatiha indi. Yok. Ne Cemile key. Uzun tırgan kurşak sıman yurtuna kalıp kırılsın. Yanımda mengelik tırmış iptesin basıp tıra. O seni sokmaz, sakmaz. O seni yaklar, saklar. O seni menge yaratır. Vay. Yüzgelikler orta kalsın, yaşayeli zamança. Matur durmuştan bir rızık, burada bulsun tamaşa. İrkinlikni yaratamam, bäxitlimin doğmuştan. Dilegenin bulsun işlep, lezzet olan durmuştan. Uzun dünya kütesi yurtının
Tupsasına kilip bastın kilin. Eyde kilin, eyde iyice kır kilin. Oğlum kilin. Men endi qarab turdim, tomoshachilar da shahid spektakldan Üzük Quzurlov komediyasidan. Hem endi mana Indiraning kelin bo'lib chiquvlari, emas, shundan da shitdangina xarakteriga, kiyimiga qarab, uylanmagan bir molayim bor, shunda kelin nasib bo'lmasa yarar edi dedim. Yo'q, nechun aytamiz? Chunki jamag'at mana ilkki kelinlar hozirgi bungi zamoncha kelinlar bilan shog'ishtirib bo'lmaydi. Yer bilan ko'k arasi. Ilkki kelinlar tushgan yerlarida tosh bo'lganlar. Hozirgi kelinlar atom bombasi. Noshar so'z aytirga yaramay, og'ir so'z aytirga yaramay, shulay bit. Ilkki kelinlar qo'ynanasi, qo'ynatasi sezmasi deb ekringina oyoq ushog'ina bosib yurganlar. Hozirgi kelinlar, birilini olgan kabi shaq. Kimdan tursa, bitirisi uyandırga tegish. Qo'ynana pilinde u qolgan gibi o'tirayın. Ansına sözde yo'q. Tege bir kelinde ayta ekan bit. Enisine zarlana ekan. Balaqayım nechiksin kelin bo'lib yashovlari aybatani, aybat. Nutulka mana bir narsa noshar narsa. Mana men uyanib turuga silgi jup yuvish bo'la. Balaqayım ertaroq turuga kerak deb aytadi. Şulay jamag'at, chinanda kelin tushiruvingda ol avulning tarixin shulay bet. Mana kelin bilan beylasang jamag'at, chinanda mana bizning avulda kelin tushiruvlar o'zi bir yo'la, o'zi bir traditsiya, uloq shashashuvlar, ul shak-shak irg'itular, ul kelinni minderlarga bostiruvlar, hali bol qoptiruvlar, may qoptiruvlar. Shunga ko'ra Allohga shukr. Hali kuyovda tugul bit. Bo'lar. To'yinga chaqirsin. Alıp barımız, alıp qaytırımız Allah vergamızsa. Şuna kadar zor etib rahmat. 85 yaşlık. Jamag'at 85 yaşlık tradisiyaları bulgan. Hem indi ko'pmi artistlarni, ko'pmi tomoshachilarni, mana jamag'at o'zingizning spektakllari bilan shodlantirgan, suyundirgan, ko'pmi obrazlar tug'dirgan, ham bugungi kunda da gurlab yashovchi o'zining tarixi bo'lgan Minzala teatri. 85 yıl, 85 eytugini ansat. Siz Razila Hanım neçe yıl işleysiz? 40 yıldan ortap bittiğinde. Evet. Bizde 50 yıl işlevşi artistka var. Mine Nigmatullina, Tataristan'ın halk artistkisi. Tontana premiyası laureatı. Sabir abi Ümitbayev isimindeki premiya laureatı Vinyer Nigmatullina 50 yıl hizmet koydu. 50 yıl. El hazırda jinsiz galip işley. Çünkü sahne şunday, sahneden gittin iken teatrında ol jamag'at ekirgine artist sürüle, süne, şuna göre teatrda sahnede bu kollegalar bilan oralaşıp yaşav, işraşıp turup, o'zi şol bir şadlık zor vaqt. Men endi narsagini aytasim kela, hali kiyovga chiqmagan, tege birovdan so'raylar ekan, men qayda ishlaysan? Teatrda ishlayman. Kiyovdami? Yo'q degach, shulay endi Xudoyim Allohqayim Alloh yordam bersak bo'lashaq eringa. Xotin qiz bit ol teatrga teng, teatr bilan bir ishlab, xotin qiz ol komediya, xotin qizil drama, xotin qizil tragediya, andan gastrol deb aytadi. Her biringizga, sizga da Minzalada ustingizni topingiz. Teatr ishida mana spektakllar vaqtida, repetitsiyalar vaqtida, qiziq, mazak, gastroller vaqtida bo'lgani bormi? Bir esga tushirib ketaylik. Tarixni yangartib, xotiralarni esga tushirib, bormi shunday hollar? Bor. Aytali. Tege ilk bizning teatr tuzilganda dekada bo'ldi bitindi ishlaganlar endi. Remont vaqtida. Ayyo, shoy marhum abi, Rustam abi bilan endi Nur abi chiqqanlarda, kimdir tortirga chiqqan, kimdir sovxoz ularga shulay chiqqanlarda endi. Tegindan bir qiz keladi endi. Nur abi qoraganda endi. Rustam abi qorali, uni sheshi bo'yalganmisan? Da, bunun oyoqlarida nisho deb aytadi. Kim qo'yda qori jamag'at, qo'ya ko'z tushar, shulay bit. Mana ko'rada halalchi fitigizda teatrda amalda yo'qmi? Yo'q. Yo'qmi? Baxtli ekan. Kundashami? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Nishini aytam, tege xotini bit borgan,
күрәзәшегә нәрсә бирүсенә. Менә ирем шиткә җири, гүләйт итә, туктатып булмый. Күрәзәше инде, менә мин сиңа бер битү язып бирәм. Шуны талисман итеп тагасың, ирең все, башка бер кайда йөрмәячәк. Ну, тагып кайтарган. Бәй карый, ир һаман туктамый, туда, кайтмый йөри икән инде. Аптырагач инде хәзер теге хатын алганда бөтүне карыйм икән. Нәрсә язды икән монда, карыйм әле. Тегендә язган. Хатын йөрсә дә ярый, хатын йөрсә ли миңа, ир йөрсә ли миңа 60 күкәй, бер сарык, мишәйт итмәс ул миңа дигән. Так, менә Нәфистән башлыйк әле. Нәфис, шуннан да театрда, менә Разил апагыз әйтеп китте, шуннан да җегетләр алар барсы да буйшан, барсы да талантлы, барсы да булганнар дип театрда эшләү ошыймы? Ошый, бик ошый. Ошыймы? Ничә ел эшлисең? 4. 4 ел. Әле син инде Була алар эштәе. Син инде теге сынау вакытын үткәнсең. Ай. Иң яраткан ролең Кубалар. берсе генә кирәк. Берсе генәме? Иң яраткан менә сәхнәгә чыгасың. Ул бит менә шундый бер момент була, спектакльдә дә ул концертта да шулай. Менә шушы Гроза спектаклендә Тихон роле. Тихонда. Яшел яңгырда. Яшел яңгыр. Ни өчен якын, ни өчен яратасың? Бик авыр кирәк битте мин әйбергә. Спектакльгә бик авыр алынды. Һәм чыга алмыйча интегә. Әйе. Нәкъ шулай. Чыгуда авыр булды, кирүдә авыр булды. Ну, да төбенә хәтле уңышлы дип эшләп чыкты. Хәзер йөзәсең инде. Анда йөзергә була, анда спектакльнең декорациясы дип әйтмәсәң, сулар белән, сәхнәдә сулар, бассейннар белән. Әйтәм кем нәрсә ярата? Спектакльдән соң тирәсәң анда да кыйнап чыксаң булар әле. Ярай. Менә бер туганнар дигәч мин әле җәмәгать театрда име ирле хатынны эшләүләренә күнеккән. Эстрадада шулай, ирле хатынны, матур гаилә, сәнгати гаилә, әмма ләкин театрда менә апалы, сеңелле, абыйлы сеңелле бер театрда эшләү. Опалы инеле. Ул бит карт күренә. Мин аны пенсиядә дип тора. Бәһәр кылайтам. Менә бит апалы инеле бер театрда эшләү, шулай зур бәхет бит. Әйе, әлбәттә. Бер-берегезгә киңәшләр бирәсезме? Инде әйт әле. Силәле театр турында яшьләрнең авызыннан ишетәсе килә, менә алардан ишетәсе килә. Театрны яратасызмы? Әйт әле. Театрны яратмасаң, ул эшләп булмыйдыр? Булмыйдыр. Юк, булмый. Ну, театрга килеп кирү белән авыр булды, конечно. Минзәлә шәһәре кичкенә шәһәр. Ә мин үзем Казанда укып бетердем, Казаннан тамамладым. Университетны. Шуңа күрә Минзәләгә күчү ничектер авыр булды иң беренче. Шуннан соң коллектив, Разил апа бит инде безнең, Нәфис үзем белән шулай кирип киттек. Хәзер йөзәбез инде, Аллага шөкер. Минзәләдә шуды, хәзер Казанга киләсе дә килми. Минзәлә, аның табигаты, аның сулары, аның уңган булган халкы, факырда анда яшәргә була. Аллага шөкер. Без дә Минзәләне бик яратабыз. Үтеп киткәндә. Без шаир вакыт шуннан дирбез. Нәфис, менә апа сөйли, Җавит абый миңа сүз дә бирми дип, ошый бит театр әйтәл. Әйбәт, ошый. Мәзәк кызык хәлләр булганы бармы? Мәзәк кызык хәлләр булган юк. 4 ел эшләү дәврендә кызык хәлләр булган юк әле. Без элек авылларга барып төшәкәндә һәр вакыт квартирада йөридек бит инде. Атлар белән йөрибез, квартирада йөрибез, тулыплар киябез. Шуннан килеп төшәсең дә авылга, авыл апалары туганлашып бетәйдек, үз квартир хуҗаларыбыз бар, көтеп торалар сезгә таныш инде ул. Да. Шуннан хәзер бу килеп төшәсең дә квартира эзләргә чыгып китәсең. Нәсим апада тулыпларын киенгәндә чыгып киткән квартира эзләргә. Ярак түгел бер капка ачып кирип киткән, салкын кыш, ишекне ачып кергән, элек бит бездән алда бу креаторлар оппак булып әйме. Шушы килеп кергән, берни дә күренми килеп керүенә баз ачык икән. Төшкәндә киткән тулыплар белән Нәсим апа. Килеп төшкән шуннан көчкә тулыпларын рәтләп торып басса, сукыр лампа яндырып, бу өйнең хуҗабикәсе бәрәңге чүпләп утыра икән. Нәрсә дисең инде мискенкәем, базда басканда, апа мине фатирга кертегез әле дип әйткән инде. Шуннан теге апа карап торганда, эй бәбикәем, базга төшеп сорамасаң да кертәм. Җиһаншиннар дигәннән. Резилек опадан, күбрәк без Резил опадан ишетәбез бит инде. Элекке булган хәлләрне шулай Резил опа сөйләгәнчә сөйләп булмаса да сөйләргә тырышам. Җиһаншиннар династиясе эшләгән. Шуларның өлкәнне Җиһан
Жихан Геробый бір спектакльда, мұның гүл бұрны қызара тұрған болған енді. Ғұмыр бойы бұрны қызыл болған мұның. Сәхнеге шығыр алдынан шолай элек бит нәрселер белән әле? Охшар, теге стеналар охшар булган. Шулай сәхнәгә чыгыр алдыннан охшарны булай итеп була да, бурны ослы икән инде бу. Шулай уйный, бер вакыт соңгы төн спектаклен дип әйтәләр. Бер вакыт чыккан бу яшел бурын белән. Дегендә стена яшел булган, охшар яшел булган, шулай слаган да чыккан. Бүтән кеше көлгән инде. Силе карап мин дә күлдем әле. Нурабыйны да сөйләп Әйдә. Нур Ягудин деген бик кызыклы Актаныш районынан токталы чыккан иде. Хәзер инде мәрхүмнәр алар, театр төзүчеләр. 35 елдан бирле эшләүче артистлар инде булар. Элек квартирада йөрибез бит инде, колхоз кая он бирә, кая сөт бирә, кая кайберләре тавык бирә. Тавык биргәннәр квартирага кергәч. Бу инде менә апа тавыклы пешерсең әле. Biz қойткаш әйбәтләп ошарбыз спектакльдән дигән. Инде спектакль биткән, кайткан, хуҗабикә ошлар чыгарып куйган. Булар бик тәмләп ош ашаганнар да утыралар икән ит көтеп. Шуннан Нурабый бик шаян кеше. Моның итедә булырга тиеш инде дигән. Шуннан хуҗабикә гафу итәрсез инде песи ашаган тавыгыгызны дигән. Шуннан караса Караватта bir bilkegine psi balası utradı. Opa sizin psigiz koyasın. Ne bir tapayım deyken. Olganda iyi bebekeyim koylarına nasıydısın senin tavuk? Рәхмәт. Шулай bir вакыт bu үзем белән булган хәлем. Киттек спектакль белән bir картлыкта, bir яшьлектә дигән. Сарман районы. Ниндер авыл, хәтерләмим авылын инде киттек хәзер. Барып җиттек. Әйберләрне урнаштырдык, декорацияларны урнаштырдык, әйбәт кенә уйнадык, халык күбәе, аннары кире декорацияларын туттырдык, үзебез җыендык, костюмнарны алдык, авылдан әйбәт кенә кайтып барабыз, авылны чыктык, бераз гына бардык. Хәзер мәрхүм Илмир апа, бәтәш безнең бит Әхнәф Галиевич юк. Без анда вообще нык көлдек, әле Рәзил апа да бар янда, хәтерләсәң Рәзил апа. Хәзер малай кире борылдык инде. Менә бер әйбер онытылмаган. Ну Әхнәф Галиевич онытылган малай. Клуб артында калган. Бу директормы бу? Кем? Артист. Бигрәк бәләкәй кеше калган икән. Әйе, шулай дәм. Хәзер инде кеше калмаска мөмкин. Хәзер юлга чыгып китсәң, хәзер чыгып та җитәсең юлга име? Так. Телефон калган. Әле кеше өчен борылу әле бер хәл, әле һәр телефон өчен дә борылып кайтучылар бар. Шуңа күрә калдырырга ярамый. Ул бит теге театр артистлары килгәннәр, элек бит машина өстендә йөрү инде, авылга килгәннәр, спектакль куярга машинадан берәм сикереп төшәләр икән. Бер заман bir хатын да сикереп төшкәндә, аягына утырган. Спектакль уйнарга кирәк. Хәзер тегендә клубка килгәннәр, врач кирәк, спектакль уйнарга, менә бу героиня чыга алмый нигә сәхнәгә аягын кол күрсәтергә, бездә врачлар юк инде, бездә ат врачы бар. Вет врач бар. Ярый, карасын гына, сынмаган, китмәгән. Теге хатынны бастырганнар да, теге врач тутып карый икән, теге вет врач. Авыртамы? Юк, авыртмый, авыртамы? Юк, авыртмый. Ала! Малка дип әйтә. Малкай дигәннән, элек квартирдан квартирга йөргән вакытта безгә инде артистларга атлар бирәләр. Шәп артистларга, мәсәлән, Әлвәр абый Фәсхетдинов, бу сугыш ветераны, РСФСРның атказанган артист, Татарстанның халык артисты, герой. Моңа айгыр бирәләр. Кертеп куялар. Җигелгән, әйбәт итеп кашовкалар ясалган. Хәзер ат бирәләр, кемгә олаша бирәләр. Квартирада йөрибез бит. Инде яшьрәк артистларга җитми үгез җигәләр. Хәзер Әнвәр абый йокыдан бик авыр тора. Шуңа күрә бу иртән караган күзен генә ачып, айгыр тора алатны өлгеремен дигән, туйганчы җыклаган, абитлар җиткән, толыпларын киенеп, кашовкасына чыгып утырган да, "На, малкай" диюенә ат кыймылдамый дие. Күзен ачса үгез. Хәзер кызык иткәннәр, безнең яшь артистлар моның айгырын алып чыкканнар да, аның урынына
Угызны кертеп куйганнардан барабыга авылга киткәннәр. Мискинәне барабы спектакль бошланганда гына килеп җитте бик курактык дип сөйләгәннәр. Менә бит җәмәгать. Ага. Шулай бер вакыт ир белән хатын үзләренең алтын туйларын үткәрәләр. Алтын туй беткәч, кунаклар таралышкачтан, ире хатынына булай ди. Хатын ди, менә синең белән инде ничә еллар бергә гомер итәбез. Менә бу сундугыңда син нәрсә яшерәсең, ачып күрсәт инде ди. Хатын аптырап тормый, халат кесәсеннән ачкычны ала да, йозакны ача. Анда 3 йомырка һәм 5000 сум акча була. Ире аптырап, хатын ди, бу нинди 3 йомыркасын дип сорый. Хатын аптырап тормый, менә ирем, шушы еллар дәврендә сиңа хыянәт иткән идем. Онытмасын өчен шунда йомыркаларны салып куйдым ди. Эй хатын ди, шушы еллар дәврендә син миңа 3 тапкыр гына хыянәт иттең, менә ярар, мин сине кичерәм ди. Нинди 5000 сум акча дип сорый. Хатыны аптырап тормый, йомыркалар дистәгә тулган саен мин аларны акчага әйләндереп бардым ди. Yok. Rüzil Minnixanov. Rüzil. Bana indira bilen kızıp biyigine başlağının uynalı tağına. Malay. Rahmat Bekzir, rahmat. Talantlı jigit. Gördünüz mü? Men yuqqagına maqtamadım. Aqtanışlar olar. Mine minzelede işleseler şulay yaxşı bulalar. Mine benim şu sandık üstüne oturup, şu şek-şekli rehatlenip avuz itip boşap kula oturası kile. Şunday moment. Tak, mine bulay. Sirli sandık kimde kim mında nerse barlığına ite. Şunarga en zor istelikli matur bulak. Mında bik burungay bir
Анан инде жамағат, хатта олай бірден, бұна бүгінгісі күнде де айтам, ілекте айткенлер, бұтқа пішіргенлер. Ойлағыз, фикірләгіз, тамашашылар айту тыйыла. Ол her bir үйде бар. Ну, қазір сирегірек. Her bir үйде бар. Тамашашылар сізге айтан, студиябыз қонақлары білен білгенігізден бәділекен бүгін Минзеле театры бізде қонақта. Олар уйларға, фикір ертірге, хаминді бошлатырға тейішлер. Тағын нәрсе айтасы келе. Шыннан да, аның міне екі түрлі тауыш шығара тұрған ғадеті де бар. Міне бір башы білен сұқсаң, тұнық тауыш шыға, бір башы білен сұқсаң, ашық тауыш шыға. Жәуит абай, балта бұ. Әйтем, кәмет Жәуитке келгеннен бері балтан суға түшкен көбі отырасың. Бұны ойлап отырғасы екен, балта! Молодец! Мұны ир-атлар білерге тиіш. Балта. Сразу балта біледі. Балта отта білесің ме? Ауыл етіп. Бұра бұрағаның бар ма? Бар. Неше бұра? Бұрадың? Жи бұра. Неше бұра бұрадың? Үш бұра. Мұнша бұрасы, үй бұрасы? Үйде мұншада. Чөнки балта тұта білмеген ират болырға мүмкін, ират бол алмыш. Инанда біз үйде әр вақытта да ұтын ярып, бұра бұрап, әтилер, қартатайлар қырында жүрген балалар, малайлар шуңа көре. Ну, Нафис достым, бүлек? Болта. Бүлек жаза? Жыр, шиғыр, тәкмәш атасың мы, шпагат мы, мәтәлшік атасың мы, ансыз енегіш. Но жазаны өтерге керек. Жарай. Нәрсе? Тағын балтан соға түшті мәлі. Мен білем, қоқмаралар олар жамағат сөзге кісеге кірбей, олар жоғалып қалмай, шуңа көледе қоқмаралар ша, минзелелер ша. Жаза, ненде жаза? Жырлайм енді мен. Жырлайм енді мен! Жырла бейім әлі. Аса! Оя дұртым сіздің үшін, бір шыламын янамын. Кеңешімді тұтсаң әгер, шығу юлын табарымын. Шығу юлын табарымын. Ғасиз достым тыңла мені, ұныт қайғы хәсрәтің. Есен чақта илдар достың, рәнжіттірмәмін сені. Рәнжіттірмәмін сені. Нафис Гайфуллин! Нафис, исімің туры келе. Бұйың Нафис. Тауышың Нафис, өзің Нафис. Ну, мен қарап тұрдым, секірек әлейсің. Мен айтам, бұл қадар секірмес. Әлі апаңнан да сұрадым, мен айтам, мен бұлай ойламаған. Бегірек жеңіл секіресің сен? Жеңіл ме? Да, молодец. Аңладым мен. Ауыр кіші театрда ішлей алмай ол. Нафис Гайфуллин! Машиналар ауырымына Минзеле өлерінен, бір топынсам шығар едім хәсірет күллерінен. Бір топынсам шығар едім хәсірет күллерінен. Қорышаны қорадуға мамадышлардағына бір айрылғаш қауша тұрған қанатқышлардағына. Қауша тұрған қанатқышлардағына. Ей достарым, кетем әлі, кетем көк мараларға. Әлләнінде ойлап жүрем бұл араларда. Әлләнінде ойлап жүрем бұл араларда. Минзеленің көпірінен өтуі, күндері йылларға тұра сені сағынып күттінің. Күндері йылларға тұра сені сағынып күттінің. Сағынып келген! Минзеле асылары, қауян басулары, нишләсем басылыр екен, жүрегім өксулары. Нишләсем
Desem basılır iken bu yürek var suları. Bizning otlar yaxshi tortma kukmara urilarinde. Ulgashda sizni izlarman tik yotmam gurlarimda. Ulgashda sizni izlarman tik yotmam gurlarimda. Отtanышның басмаларын білмем кімнер салдырған, дұшманларың түгіл дусларың, сені ялғыз қалдырған. Düşmanlı түгел дусларың, сені ялғыз қалдырған. Мен зәләнің ортасынан таптым қазақ қамшысы. Ұзын түгел, қысқа түгел, сүйемін нұр тамшысы. Ұзын түгел, қысқа түгел, сүйемін нұр тамшысы. Оппозицияны ішлеген фабрикада ыстанда. Сенің керек болмас еді бүтін Татарстанда. Сенің керек болмас еді сіздің Татарстанда. Татарстанда. Зор рахмат. Навет сізді тақмақларыңызда уникал жамағат. Әлі болай келіп, әр районға, ауылға бағышлап тақмақ жырлағандары жоғыйы. Зор деп рахмат. Әзірленіп келгенсіз жол қадар. Алқышлар түзіп тұрылып түгін. Қызлар, құрметті қонақлар, тағын әйтесі келген сөздеріңіз бар ма? Мәзәклеріңіз жоқ му? Қалмады ма? Тағын нәрсе әйтесі келген екен деп соңына бұршылық болмасын. Бар ма? Бізге қызық кебек, кішіге қызық болыр ма екен? Неше болмасын енді? Міне біздің ауыл мәзәклерімен мүшігі деген ауылда. Бек шибер миесері деген ханым бар бізде. Бұл ғымыр бұл сиыр сауды. Несиме опада бары, бұл бек партийный, бек яқшы үйіштіруші, шонда яқшы колхозшы сиыр сауышы. Қордайған күнінде обыстай болып, бүтін ауылда башта өзі башлап ош ұздырыры, яғынан бүтін кіші мәжбір боладыры ош ұздырыға. Міне шонда үйіштіруш апайы. Ну, сиыр сауышылар арасында түрлі хал келіп шыға бетенді. Кеткенлер бет бұлар миесер апа біле тортқалашып. Тортқалашқандар да миесер апамыны жеңелмегеш, Африка маймылы деген мұға. Миесер апа шадыра шибер түгілейі. Бұл шулашудан тезгіне қалатын салып атқан шелеклерін отып бәргенде шабып председательге мінген. Иптеш Ғали Марданов кетір паспортны өз еліме кетем, Африкаға кетем деп айтады. Шуннан қазір оптаған председатель тұқтайлы себепа, нерсе бұлдың сеға? Миесері Африка маймылы деп айтты, кетем өз еліме деп айтады. Бізде Керам деген абай бар еға. Біз бетенді ауыл халқы, олар енді 30-шы елға кішілер русша білмейлер жаныйларым. Бұларын армияға алғандар, отыртқандар пойызға, шәһәр егітлері біле тұру келгендер, орада бірсі бар дей, бандит көрініп тұрады. Как тебе завод деп айтады. Біздің олда завод жоқ деп айттым дей. Шуннан, где мое место деп айтады. Қоям екен мұның местісі. Сиди тут деп айтты де, менің ерінен тұрып кетті де, терезеден шықты тұқтағаш кетті де, ізлем остан қорым үстен қоям екен мұның мистісі, үтіре бұл мені қар келгешті мистісін тапмасам деп айтады енді. Шунан келді, молодец, хорошо, вот она мое место деп айтты де отырды. Место деген сол мисті түгіл екен деп үйреніп қайтқан. Қысқа ғана бәзәк. Харби комиссариятта автоответчик. Алло, бұл Харби комиссариятқа шалтыраттық. Әгер де сіздің Совет армиясы сазарында қызмет етесіңіз келе екен, жұлдызға басыңыз. Әгер де қызмет етеден баш тартасыз екен, решеткеге басыңыз деп айтады. Тағым бар ма әзәклер? Сөйлеңіз болса. Бар ма болса, сөйлеп қалыңыз. Біздің ауылда бек алдыңғы колхозшы мені Сөйлеп қалыңыз. Яна бірәсін кілтірсіз. Мені Хамет абай бар, бұл фермада шейтаған абай бек алдыңғы шейінді. Әлік бетінде колхоз елішлары ясылар, районнан келелер, бірінші секретар алдыңғы кішілерге грамоталар тапшыра, һәм медальлер беру ғадеті бар. Қазір мені Хамет абайны шақырғанлар.
Әбдіғалиев, мен бұл мінген қоры үстелде 2 медаль тұра. Yoqшы үшін ішләгенің үшін міле сеңа медаль дегенлер енді. Медаль тоққандар, түшіп кеткен. Әлігі де баяғы Ахметова, Несима Панша оңа тоққандар. Жиылыш біткен үйіне қойтырға шыққан әйтәді урамдағы дұсларына. Жігітлер, мизал бар, конечно, икау боладыр. Утырда бет қызғып қарап, бірсін Несимаға берділер. Siz dostlarga öz itip yakın itip Bizik birge jır dünyasın yürekni yalqın itip İlham bile uçraşular Gözge göz paraşular Mini jırlarmın siz tınlarsız Yürekke davası var İlham bile uçraşular Gözge göz paraşular Mini jırlarmın siz tınlarsız Yürekke davası var Yansın yürek yavsın şuatlık Yaşlı yangır tesili Altın kümüş bilen tüger Halık jır bilen kışlı İlham bile uçraşular Gözge göz paraşular Mini jırlarmın siz tınlarsız Yürekke davası var Işın jırlar jırlayım Minnen bulak şulu bulasın Yürgen yollar şiddet tügel Sizge ilken yol bulsun İlham bile uçraşular Gözge göz paraşular Mini jırlarmın siz tınlarsız Yürekke davası var İlham bile uçraşular Gözge göz paraşular Mini jırlarmın siz tınlarsız Yürekke davası var Biz jırlarmın siz tınlarsız Yürekke davası var Yürekke davası var İlnas İsmatullin. İlnas. Yürekке bu jırın her vakit tağışan nas. İsen sağ yaşarga, işlerge yasın. Ayında bugünge şuşa motor jır bilen jamaat. Kemit javitni tamamlabız urunda bolar. Gelecekte kurkan motor uçuruşlar nasip olsun. Gastrolleriniz bulup dursun. Yollarınızda yakışık kişiler uçurasın. İcadi uğuşlar. Yübileyiniz bilen.